Welcome back Ningzim Africa. Welcome back Mzansi. This is Ndalo Media. I'm your host Umkhulu Gwabini. Nganza kwethu sesiyazi by now ukuthi this is our platform, the only platform in fact that unpacks that dissects, that discusses African ethnophilosophy, African culture and tradition, African spirituality ngelevel engeke uzoyiqhathanise namanye ama channel owaziyo. Ngenza kwethu kulaba sebelike liba subscribe. Thank you very much. Izandla indlula ikhanda. I appreciate you lapha ekhaya. Sibonke kakhulu. Kanti ke mangabe ungaka like ungaka subscribe, ngicela wenze njalo. Ngoba i-channel yethu izokhula uma ngabe si-like, si-subscribe, si-commenta kuma topics Umkhulu Gwabini akazama ukuthi awakhave. Nganza kwethu sisaya kude nale program, sisaya kude kakhulu nale channel. Ziningi izinto engisafisa ukuthi sambulelane zona. Kodwa njengoba ngeke ngasho ke in one of my previous videos ukuthi sizoyenza lento step by step. Angifuni ukuthi nginike phezulu because I don't want to overwhelm you ngolwazi olungagcina sekuulwazi eningalisebenzisi eningakwazi ukuthi nilisebenzise. So that is why siqala sicathulisana. If you think lama topics so entertainile so far Umkhulu Gwabini uhamba ngegiye eliphezulu, hayi ngicela ukukutshela manje on record ukuthi hayi usheshe wakhala, usheshe wababaza. Kuningi engikuphethe kulomgodla godla, kuningi nganza kwethi engikuphethe kulomgodla godla. Nikhumbuleke ukuthi Umkhulu Gwabini ubelonga kule generation yama self initiates. Mina ngithwase ngamaphupho iminyaka nganza kwethu iminyaka. So njengoba sesenza le channel ke sengiyakwazi manje ukuthi konke kade ngikufunda emaphupheni ngikubuyise ngikunekele izwe, ngikunekele umphakathi ngenhloso yokuthi abantu basondele bazothola usizo, bathola ukwelapheka ngokomoya ngokomphefumulo. Ebese impilo iyaqhubeka ke nganza kwethu. So like, subscribe, comment and share. Niphinde futhi ni share nezitori zenu nani eninazo as ama self initiates. Mhlambe noma ke izitori eninazo noma nilabantu abaphatha imithi amakhambi esintu. Asicwasani ke kule channel kepha sike sifisa ukuthi sihloniphane ama boundaries esisebenza kuona. So this is Umkhulu Gwabini. Nganza kwethi itopic namhlanje ke is no different. Siqhubeka ngalo igiye eliphezulu. Ngizokhuluma la nganza kwethu. I'm going to be very specific today because ngizokhuluma ngento this has been bothering me for quite some time now. Nanabantu eke ngi-interact nabo ikakhulukazi abantu bakamoya, abantu abadonsa njengami ngomoya. Abantu who are self initiate. Abantu nje mhlawumbe ukuthwasa kwabo i-initiation yabo eyenzeke through dreams, you know, eyenzeke through imizwa, imicabango, ukufundiswa uzifundiselwe ile moya ekuphethe ungezuba mhlawumbe necessarily nogobelo thize, kepha ube mhlawumbe nabantu abama mentor kuwena. Siyayisikhule kanjalo ukuthi nama self initiates. So namhlanje ngizokhuluma nganza kwethu ngetopic I know I'm about to step on too many toes ngale topic, ikakhulukazi kulaba abasadla ngolakudala okanye kulaba mhlawumbe abathwase abahambe bayothwasa kaGobela esigodlweni, kulaba abahambele bayothwasa impande, kulaba abathwase isinguni isidala. Ngizothi kubanyakazisa ke labo ngoba lempe engizokhuluma ngayo yimpe khona. So there is a war nganza kwethu. There is a war happening right now as we speak. Lempi it's between ama self initiates or the self initiated against those abathwase isidala isinguni abahambe baya kwaGobela bayogoba khona badla impande, abahambe baya kwaGobela bayothwasela khona badla impande ezithize, bazidla bahlala isikhathi esithize lapho kaGobela othizeni osuke kuye nomlekelelayo ukuthi enene amlokhunje amthwasise. So impi khona ke nganza kwethu oyiphikayo lempi ukuthi khona umuntu ngampela owenza ngamabomu, impi ekhona
impela ezishoyo sihlangana nazo lezi zinto thina on a daily basis ziyafika kuthina ama-attacks inkulumo konke nje ongasukucabange okukhombisayo okusuggestayo ukuthi yes indeed there is a war afoot as we speak between ama-self-initiate as well as laba abathwase ngesidala. So ngenza ukuthi kunento esingeke siyibalekele. Uma ngabe uthwase kanzima wena waya kaGobela wahlala inyanga mhlambe nonyaka imbala kaGobela uperforma all the household duties that are typically performed by amathwasa asuke kaGobela. Uma ngabe umuntu oke wayodla impande wayidlela kaGobela othize waba subjected to i-treatment ethize kaGobela wakho, and leyo treatment wena ubuyitshela ukuthi and hayi ukuthi ubuyitshela wena kepha ngempela leyo treatment bekuvele kuusiko impilo lakhona elokhunjaneni ekuthwaseni ukuhlukumezeka ebenikholela ukuthi kuyanakha kuyanibuilda kuyaniqeqesha kuyanilungiselela ikusasa. Ngempela lokuqeqesho ngenza kwethu belibalekile belunecessary kule journey sokuzoyihamba ukuvuka ekseni ngovivi kuba wena ovuka kuqala ulungiselele bonke abantu abahlala kaGobela lapho ulungise ushanela amagceke niwashi izitsha mangabe kutshaliwe kaGobela kunensimu nivuke ekseni nihambe niyolima niyohlakula insimu. Mangabe kaGobela loyo mhlambe kade efuyile uthothi niyavuka ekseni manabe esilisa nikhiphe ilokhunjane ilwane esibayeni nihambise emadlelweni zihambe ziyodla niphinde futhi ntambama kube umsebenzi wenu ukuthi nihambe niyolanda lezo ilwane nibuyise nifaye ngaphakathi niphinde nenze sure ukuthi lezo ilwane ziyadiphwa nenze sure niqinisekise ukuthi lezo zilwane ziyasondezelwa lezi imithi lena elokhunja yenza ilwane iphile. Niphinde futhi laba amakuthi utshalile ubetshalile uGobela ade nithwasela kakhe ukuba inini enisikezela mhlawumbe amazambane njalo kuba inini enikhipha enihlakulayo nikhipha ukhula niphinde nikhipha isivuno nikhipha ivanci ngekhathi ezihlukahlukene konke lokho kuumsebenzi onjani na okhandlanayo physically. Yebo lokho kukhandleka kufanele sinihloniphele kona ukuthi nakhandleka ngempela nina bantu abathwale isinguni. And I think this goes out to all the self-initiated, ukuthi to say guys, let us not look down upon those abathwaseni isinguni abathwase isidala abahambe bayothwasa kaGobela. Kuningi ekufanele sikuncele kubona. I for myself I have friends in my circle, in my very small circle. I have friends abathwase isinguni who have since become mhlamba sengathi ama-associates because now sengicela ulwazi oluthize kubona bancela ulwazi oluthize kubona kumina, and you will be surprised ukuthi how much we complement each other in terms of how we operate, in terms of how we intervene, in terms of how we entertain ama-topics ama-subjects athize aka-spirituality. Kuningi lesihlangana khona kanti kuningi lesiphinde futhi sihlukane khona ngokwenza. If I may just make an example, one thing I've picked up, one thing I've noticed ukuthi whenever mina as a self-initiate, as umuntu wakamoya ozithwasiselwe ithonga lakhe nelokhunjana nemoya ayembethe, I can go on and on and on ngikhuluma nje ngesithunywa sisodwa, ngikhulume nje ngesithunywa sisodwa. I can unpack a lot. I can also diagnose kodwa ngiqhamuke from i-angle yani yesithunywa yama-spiritual guides omuntu, ngikwazi ukucommunicate nawo, ngikwazi ukuthola inkinga umuntu abhekene nayo, ngikwazi ukuthola izikhalo ezimenza impilo yakhe mhlambe ibe stagnant, ezenza impilo yakhe ibe ku-standstill. So mina ngiyakwazi ngispecialize lapho-ke kakhulukazi. Ingakho isikhathi esiningi ngiyaye mangikhuluma okanye mangabe ngidila nama-clients ami sike sisebenzisa amaphupho to diagnose whatever issues umuntu asuke ezizwe ukuthi akuhambi kahle khona. So we rely heavily on dreams, we rely heavily on the interpretation
of dreams. So indlela esisebenza ngayo. However, or rather on the contrary, uma ngabe ngikhuluma nabangani bami nama-associates ami athwase isinguni ahamba ayohlala kaGobela, uma ngabe sikhuluma nawo ngesithunywa abeve bebabafishane ngoba kuyayihambe isithunywa sabo bagcine sebesithatha njengento eyodwa nedlozi ngoba nivele bona abadleni impande ezifunwa yini idlozi. So baba bafishane masikhuluma ngesithunywa into yabi hambi isheshe ingene edlozini ebese iyajula ke manje iyini iyo tracer ifamily history, ibheka ifamily history ukuthi imi kanjani ebese ikhomba impande kufanele nawe uzidle ukuze impilo yakhe iqaqeke okanye kube khona ukuthuthuka okwenzakalayo. Okuyinto ke nganza kwethu masikhuluma iqiniso siphilile nathi abazali bethu sikhule beyisebenzisa impande ukuthi belaphe izigulo ezithize, beyisebenzisa impande ukuthi bakhuphule amandla athize. Naku-ke sekufika thina-ke iy'ngane ezama self initiate, sesifika nani sesifika nokusebenza izinto ngamaphupho, sisebenza izinto ngomoya, sisebenzise kakhulu amanzi, sisebenzise kakhulu umkhuleko, ebese kuba khona-ke i-specialty sethu siyamanzi-ke isikhathi esiningi kunale mlinge sikwazi ukuthi siyenze thina masifika emanzini. So for instance nje by virtue okuthintwa amanzi sengiwakhulekile ngafaka kuona isandla kumkhulu ugwabeni njengengane edonsa phansi emanzini, njengomuntu ombethwe imoya yenzunza, njengomuntu ombethwe abalozi baphezulu, abalozi basemanzini, ngibaphethe konke lokho kungengamele. So amanzi ngiyawenza khulume mina, amanzi ngiyawenza khulume, ngiyakwazi ukuthi mangabe ngifika nomuntu emanzini la ngisuke mhlawumbe sizokwenza naye insebenzo, ngithi ngifika simile naye emanzini siwabuka nje kanje amanzi sesingeni mhlawumbe sesiyibikile ukuthi sikhona enkosini yasemanzini, ngokwabuka nje amanzi kanje kuvesane kube khona isibuko mina engisibonayo kudlale into eyisibuko la, lesi sibuko wena ongasithola kaGobela othize olokhunjelo othwase isinguni isibuko ukuze mayethi umuntu hayi oza kukhona ulokumelaphi osebenza ngesibuko okubonisa yonke into uyibonele wena esibukweni. Mina njengengane njenge self initiate njengomuntu ombethe inzunza, mina isibuko sami sike sifike sibe isiziba noma sibe impophoma, ngiyafika esizibeni ngikubuke sithi simile nawe la kudlala ifilimu la emanzini kumina, ngisho ukuthi hayi singangena la kulamanzi okanye hayi ngeke awuhloniphanga umyalelo wami ukuthi ngicela uhlanzeke masiza la. So into engiyibona la angeke siphume asingabe sisaqalisa kwaqalisa leyo nto yenzeka emntwini ngampela ombethe inzunzu, umuntu ngampela onale on a solid relationship with the marine spirits, umuntu owaziwayo who is acknowledged and recognized within the marine kingdom. Because when you speak about the marine kingdom, it's akuyona into yokudlalela noma ubani leyo, baningi bayawathatha amashansi and iziyenzeke igameko zabantu abasuke bethatha amashansi beyodlalela emanzini. So indawo esihlonipha kakhulu thina ama self initiates because siyazi ngamaphupho. Ngake ngakhuluma ngokuthi mina ngisathwasa inzunza ngesikhathi iphakama inzunza, ngake ngamaphupho ngingene ngaphansi kujuleni kwesiziba, ngifike ngifundiswe ngemithi engangiyifica, imithi ekhula ngaphansi kwamanzi kuphela ongeke uze uyithole inland, imithi etholakala ngaphansi emanzini. Ngangifike ngindize ngingene kulesi siziba, ngithi mangena kusona ngibone lonke uhlobo lempande ezihlukahlukene zibhalwe amagamazo lezi impande, ebese ukuthi eceleni kwalempande mayibhalwe igama ukuthi impande bani kube khona idwala eliseceleni elishoyo ukuthi lempande nje binje ilapha lenkinga nalenkinga. So leyo iexperience akekho omunye umuntu ukuthi abe nayo. Inzunza iphathise umuntu nga one by one into ehlukile. So kwi training ne initiation yenzunza we don't have a reduplication of treatments as approach inkinga eyodwa ngendlela eyodwa. That is why I'm saying when you speak of marine kingdom, when you speak of the water deities, it's a very complex and sophisticated kingdom ekufanele ukuthi siyihloniphe siphinde siyitadishe uma ngabe sesiphapheme emaphupheni. So nganza kwethu ngifuna ukclearisha leyo ukuthi yebo ukhona umehluko futhi mkhulu between
us the self initiate nalaba abathwase isinguni abathwase abahamba bayohlala kagobela belungisa into zabo kepha yiloku it is this bickering that I'm totally against. It is this bickering that must be vilified ngayo yonke indlela ngalo lonke ithuba esilitholayo ngoba thina njengabantu ababelaphi bemphefumulo bakamoya akufuneki isichithe isikhathi esiningi sigxekana sibukelana phansi sidelelana ngoba into esiyiphethe nesiyiphathisiwe zine space sazo la. Indeed it is true ukuthi ukhona umuntu okafike kumina ngiyikhehla lamakhehla ngogwabini athi mayifika kumina athi mayikhuluma ngenkinga yakhe ngiyibone ukuthi hayi lena ke mangase ngimfake emanzini mhlawumbe ngabambezeleka sekufanele kwenze njani kungena impande ethize la okuyile mpande nami ngiphinde futhi ngenze njani ngayiphatha phela engiphinde kanjani ngayiphatha ngisebese ngimfake elokunjani empandeni bese into yakhe yashesha yaqaqeka ebese kuba khona ombonayo ukuthi njeba lo efike kumina kade aqala ukusebenzisa imithi nganza kwethu le ngifuna niyiqaphele this is very crucial this is very important ngicela nilalelisise le kunabantu abake bafike umkhulu gwabini athe ngena nje esangweni ngimbone ukuthi hey kade aqala ukusebenzisa imithi and ubungozi nganza kwethu ngokuthi kade waqala ukusebenzisa imithi yayihambe phezulu kwesabelo somzimba wakho naphezulu kwesabelo sesithunzi sakho ebese iphenduka lento esingayibiza engaphindi ivele futhi ishintshe izenza amathunzi kuwena ngobani impande lezi ezimbiwa phansi zimixwe mhlambe zimixwe namathambo ezilwanyana eziphilayo ziphinde zimixwe mhlambe nobuchopho belwane ezithize yonke leyo mithi lesike siyibona ishesha thina mangabe sisaphuma kagobelo thize siyiphethe kepha leyo mithi ke khambe iphenduka isilwane sakhelayo kuwena. So umuntu mezofika kumkhulu gwabini kuumuntu okade ekholelwa kakhulu emthini loyo muntu ulula kakhulu kumina ngoba usuke ngasabudinga umuthi inhlobo usuke naye sefika kumina eseshe sethi emkhulu sengihamba usibanibani banginikeza ukuthi nokuthi akusasebenzi sekufanele loyo muntu nike nobona ama gadgets ukuthi i-gadget mangabe for instance ifone ngaso sonke isikhathi mangabe ungena online usearcha amalokhunjana izinto ezahlukahlukene usearcha every day ama data ahlale on angithi emafonini ifoni yazidonsela update idonsa from different search engines ukuthi yenze lo msebenzi usuke ufuna ukuthi uperform ifoni yakhe angithi so ngesikhathi idonsa kunalento ibizwa ngama cookies ama cookies legenge yenza uIT yawazi kodwa noma ubani ukuyibona efonini yakho mase sithi delete ama cookies asemaningi okusho ukuthi konke lokhu kungcola yonke lemfucuza yaka internet isingaphazamisa ukusebenza kwefoni yakhe sekungenza ifoni yakhe imalfunction uyayibo mhlawumbe ibe slow mhlawumbe uthi uyaswipe ingavuma ukuswipe ebese kuthi emva kwesikhathi ebese yenza zonke lezi zinto kade uyiperforma ku screen isikwenza kalinganye siyahlanganisa uthola ayisekho isiya malfunction angithi so same thing applies ke emntwini okade ayisebenzisa umuthi okade okhule ngawo umuthi uma sesefike la kuthina usuke sedinga leyo muntu ukuthi simreset njengoba usuku reseta ifoni uyiphindisela from its original factory settings. So nakhona ke la kwa African spirituality ama self initiate ngespeciality nobudlelwana abanabo namanzi ikakhulukazi yake ngephethe umoya wenzunze nabalozi baphansi basemanzini leyo gengeke are the only people I know of abakwazi ukureseta isimo esinjalo ukubuyisela umuntu kuma factory settings ebese kuthi konke lezi ingcabo akade eyifaka yonke lemithi akade ephalaza ngaye iphuza lezi impande akade eyiphalaza ngaze eyiphuze sezakhele emzimbeni wakhe esikwazi ukuthi siyiflashe kuphi ngamanzi emanzini kuyayihambe kanjalo ngenza kwethu so uyabona ukuthi sonke siyadingana sonke siyalekelelana so ngicela ke iyeke lento nakuma social media platforms nakuma channels athize ukuthi abantu bakamoya babonakale sesibukanisa nezwe manje ukuthi sithi ubani ongathithi ungcono ubani osebenza kangcono ubani ongcono kunomunye akulona iqiniso lenganza kwethu sonke sikhona ispace sethu kule cosmic
sphere esizithola sikuyona esiyibiza ngomhlaba le nkulu kangaka le complex kangaka enenkinga ezi-complex kangaka nganza kwethu akwazi ukuthi ngampela sesithi thina njengoba sekukhona this new generation, this new culture of self-initiate ebese sithi laba abasebenzisa impande laba bakudala ayisekho indawo yabo isikhala sabo nendawo yabo akulona ngenza ukuthi iqiniso lokho inkinga ezifika nama client ethu zehlukahlukene and ukuhlukahluka kwazo kukhona ngempela ezudingayo umuthi kukhona ngempela ezidinga amanzi nomuthi kube khona ezidinga amanzi wodwa kube khona ezidinga impande kodwa kube impande yakuphi yasemanzini. So nganza kwesi bengifisa nje ukuthi ngenze le video kube video nje esheshayo ngingabi mude kakhulu. So let us unite nganza kwethu ithuba nethu besilitholayo asijwayeze ukukhuluma kahle ngoza kwethu sikungabi bikho ukuthi kuthiwe ayi ama self initiates bayazenzela they are not cultured because abathwasanga ngaphansi kwesandla sakugobela abakwazi ukuthobela imithetho. Cha nganzo kwethu akulona iqiniso lokho in as much as vele bezoba khona ababanjalo ngoba nakubona abathwasiswa ogobela bahamba bayohlala emakubo kogobela babo nabo bakhona bayinkinga nje who are delinquents nje by nature ongeke kuzuba lokhu nje ongeke kuzubashintshe. So same thing applies within lokunjana i-field yama self initiate akhona labo vele obabonayo ukuthi lona nje sidalo sakhe vele umhlambi kazalusile umuntu njalo ohlale azi ukuthi yena uyena ufuna ukwenza into ngendlela yakhe. So nganza kwethu asikhulisaneni ikakhulukazi into engayiphasisa kuma self initiate ake sijwayele ukuba ake kujwayeleke ukuba ube nementor sijwayele ukuthi sibe nama seminars, you know, we need to organize, we need to be active and organize ama seminars whereby we invite for instance abantu who are self initiates abantu abambethe imoya enzunzi abantu abambethwe imoya yabaluzi basemanzini sike si-invite leyo genge igenge ephethwe embethwe omami wada abambiza ngemermaid inkosazana yasemanzini abantu abambethwe leyo moya abantu abambethwe imoya yenkanyamba sidinga ama seminars lehlala khona and school each other lesohlala khona sihlangane khona and start formulating our own constitution as that will govern us ukuthi how should we, you know, move forward with this lokunjana lolu hlobo lokwelapha. So nganza kwethu this is Mkhulu Gwabini. I'm gonna leave my contacts my lokunjana my WhatsApp line la nansi WhatsApp line yami ngicela ukuthi njengamanje la enikhona nganza kwethu ni comment and contribute nixhumane nomkhulu na ku WhatsApp nibone ukuthi lento sigayenza be possible kanjani ukuthi sihlale sibe i community because what I'm picking up njengamanje akukuhle nganza kwethu this bickering against one another ayinhle ayisikhulisi isibukanisa nezwe siyabantu abaphathiswe ukwelapha nokuphilisa isizwe. Nganza kwethu this is Mkhulu Gwabini le bekuyindalo media le episode ngicela ukuthi ngiyibambe la sizobonana ku episode elandelayo ngicela ingakuphutheli.